algon men emme muhimmu kame miharu demu midani kiritu Qur'an hitudas hafizun rajyege ituru kurumge masikke kurimu ebagenda migutun midiya deyaharuge terega hafizun ge adadu midani iturum adi Qur'an hitudas kuruma dariwarunna fursat deifawani ehen ahartaka khilafa gina adadaka adi algon men miharu midani balamu amilla ekeki mahotaka center tahuga hafiz kan nuwata daskurumuge baakuriya genda farayattakavves ehi terikan devena goittaki hoda enga miwaguta hame algon men balala iruga rajyega enhas fassate kevvura gina zuwan kudin Qur'an hidas kurume bade mihar maneki kuriyam me detin aharu wegen dani kirit Qur'an hitudas kurumuge dairaga a usminaka rajya gendane hartakekkas ආම ගොතෙක්ග Qur'an hitudas kuruma deyahara tin aharuga muddete naga bayfar fassahar wes naga enna wes alugon mige emme ufawa kamaki mifahun Qur'an hitudas ku agona baddulefawa dariwarunna ke warat zuwan kudinkan dejinsuge kudin Qur'an hitudas kure warat zuwan kudin adi mikudinna ki waran hivvaru gadabay ei school ga kiyewamu molu natija hodamu eki ituru harakattoge bæveriwamu Qur'an hitudas kurumuges bæveriwe ekamuges kuriyara datam fennative ufawani adi migota maseke kura dariwarun Qur'an ge iturun ehem maddatakavves ekodinge femmo rangalukam fahak kuriya